Minute ndi vakawaraya vumalo ndi phalaphala FM yakaparasiya kha show yela Africa Show merikoli pa mapungo pa studio 5 ri mwana meka mshima zwa mitambo yera idisirwa nga Remsi nenga zina ndife mespi ndishiri lokobera mchichile sikaba deribe roti ridigede ndika chimwe chipida chambeka mshimo ine wene baifunesa nga manda uva zvino swika chitarwa waraya btahe nana musi mchichile so phalaphala FM ridigede na vamwe vatimani vabori vayari tutuwedza uri kunoita zwa khwine buchironi vatozumbura mchichile so phalaphala FM runo mwezi wa Thangule ndi mwezi wa vhafumakadzi zvino zvambori nakhaine nombeka mshimo ridava ri kopembelela vhafumakadzi richelelwa bala vhafumakadzi vamwe vagidida tae futhanu rati na rine ri navo vhafumakadzi nga mandesa va vavenda vana vori vaya ri tutuwedza vari humbudza vala vhafumakadzi uri na rine ri kunota kuchedza ri itevo zwa khwine utilo shandukisa shango lashu la Afrika Tshipembe vone votanganidziwa ro vechipida chandobeka mshimo ngushumisa Twitter eman upfi X hey mshirizo wa phalaphala FM ne zvidombalela mara arandari Twitter vasikozumbura zvo rine ndi kuamba X ka X vangwana ka @mosp_dj kana @phalaphala kana vashumisa mulaudzi p @sabc.co.za Facebook ndi phalaphala FM rinanu imisi yote kana vatofona musi chipinga chichisvika ka 086 000 2503 zvino hava venda dzura navo mtichireso wa phalaphala FM obva haningeko va maofisiri richikoraveresa ndochimwe zva mitambo rikoraveresa bhola ya milenje rikoraveresa netball rikoraveresa boxing hava muthu uri uchivala zvote zvine vono zvita wazvivona zvori nga ngoho zvakuma zviyakonadzia mara nṋe ndingasitomba mafhungo manzhi ngauri namusi ro ḓigeḓa navo zvino namusi ro ḓigeḓa navo Muditambi Ravele ndi a zwi ḓivha uri musi ndi tshi amba heḽi dzinayi vhathu vhanzhi vha khou vha humbula hu khou ḓa zwithu zwinzhi nga maanḓa ngauri ndi vhaṅwe vhathu vhane vhori vhono kanda vha sia milenzhe yavho hafhaḽa vha kanda hone hune na riṋe ri ḓo ri tshi tevhela nga murahu ra zwi vhona ra lavhelesa nḓowe tshumelo zwa mitambo muthetshelesi wa phalaphala FM ari anzela u nga elela uri vhafumakadzi vha hone mara khevha vho ri sumbedza uri zwi a konadzea vho Ravele ndi khou vha ṱanganedza kha mbeka mishumelo ridigeda madekwana ndi khou ḓo thoma u ḓivha uri ḓuvha ḽavho ḽa namusi ḽo vha ḽi nga nḓila ḓo tou vha tshe vha vuwa nga matsheloni tshe ra vuwa nga matsheloni ro gidima ra ya Freedom Park ngauri vha khou tamba banyana so vhona public viewing ra vhona match yolani we ra ḓo fhedza ro wina ubva hanefho ra gidimela miṱanganoni nga usikale ra gidima be ra dovha ra ya ra public viewing ri khou vhona netball vatambi vashu va South Africa vo ḓirowa na va New Zealand so mutambo muhulu muṅwe uri salela murahu ndi mutamba matshelo na Uganda ine nayo ne yavha strong fhedzi ya ri ḓo wina mara vha tshi lavhelesa kutambele kwavho vhoṱhe ndi khou lavhelesa vha bola ya milenzhe na vha netball vha khou vhona khou tshimbila nga nḓila ḓe zwi khou tshimbila I mean u tshi sedza uri fhano South Africa nango ri khou tamba ri na dzi league dza professionally for vhafumakadzi ende vhafumakadzi vha kha ḓi kona u compete kha level ya international and vha dovha vha compete na team dzine dza vha dzina dzi league kha mashango avho so zwi amba uri vha khou tamba zwavhuḓi nga maanḓa mara tshiṅwe tsha vhuvhili ndi mafhungo uri vhafumakadzi vha khou ri sumbedza vha tshi khou bvela phanḓa ro thoma nga cricket nga ṅwaha u tshi thoma for the first time kha history ya South Africa vhafumakadzi vha richa finals zwine na team ya vhanna isa thu zwi ita namusi vanyana vho richa vha khou movela kha knockout na vafana vhathu zwi ita so ngari vhathu vhafumakadzi vha khou ḓisa history hapa South Africa ende ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi ende ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi zwino mara vha tshi khou lavhelesa vhananyana musi vha tshi khou tamba netball vha vhone vho vha tamba netball ndo vhuya nda tamba badi netball ndi tshe tshikoloni u bva kha primary nda ya na kha high school na college nda dovha nda coacha musi ndi tshi vha mudededzi nda administrator netball ubva hanefho nango netball South Africa tshifomiwa yo fomiwa nga vhoriṋe ubva hanefho nda dovha nda vhuyelela nda dovha nda vha president ya netball South Africa so nda dovha habe nda vha president ya Africa ya netball and then nda dovha nda serve kha netball kha world netball so nḓila dzoṱhe dzi ndo dzi tshimbila zwa zwino vhege yo fhiraho world netball young appoint u serve vho former foundation so zwa zwino ndi trustee ndi one ya dzi trustees dzine dza khou serve kha world netball foundation hezwi mutshirisi wa phalaphala FM ri fanela u zwi vhandela zwanḓa ngauri musi ri tshi khou vha vhona vha hangei nṱhayi
zwi ṋea fulufhelo riṋe ngeno murahu na riṋe rine ra vha mahayani o yaho nga u fhambana ra zwi vhona zwo ri khouḽa muvenḓa wa hayani vha hone vha khou zwi ita ende zwi a konadzea zwine zwa amba uri a ri fanela u dzula muthetshelesi wa Phalaphala FM nga maanḓesesa vhafumakadzi na vhana nyana hedzi noni mbekamishumo dzine ra ḓo vha ri tshi khou vha ḓisela dzone nga hoyu ṅwedzi wa Ṱhangule ṅwedzi wa vhafumakadzi ndi dzine vha songo vhuya vha tenda u ṱaheliwa na nga nthihi kha vha dzule fhasi vha tou thetshelesa ngori musi no mbekamishumo i sa ri tshi swika magumoni vha ḓo vha guda vho mafhungo manzhi nga maanḓesa na tshifhinga mbo ḓi 30 minute ndi bva kha vhore vhumalo kha thome ro rengisa musi ri tshi vhuya ri tou pfesesa nga maanḓesa uri vha bva gai nahone lwendo lwavho lwa zwa mitambo lwa ḓa ngafhi ngori nḓe u shuma zwa mitambo ri vhonesa vhathu vha vhanna vhathu vha vhafumakadzi a ri tou vhala ndi vhavhili vhararu mara thoma ra fhira ngafha muṅwe na muṅwe u na nganea ha ashu paul ri a pfesesa ṱhoḓea yavho vhane ra vha shumela ro fhedza miṅwaha ya ḓana na fumi ri yone ri tshe fano na ṋamusi u vha shumela ri tama u vha livhuwa kha u ri thusa u aluwa na u anetshela nganea yashu u itela vhumatshelo vho ri ita insurance i fulufhelwaho musalauno kha vha sms ipfi sef kha 44366 ri ḓo vha founela murahu ashu paul life ndi insurance i re mulayoni u vha ḓisela insurance ya vhutshilo ndi vhaṋetshedzi vha tshumelo dza zwa masheleni vho ṅwaliswaho lwa mulayo fsp 53 t's and c's apply NTK Chavalovedzi ri khou vha ramba uri vha ḓe vha pembele na rine NTK Chavalovedzi musi ri tshi khou pembelela u fhedza ṅwaha ndi nga dzi 4 dza Ṱhangule hu ḓo vha hu na vhaḓivhi vha kualusele kwa zwifuwo na zwimela ri sa hangwi na zwispecial kha majojo tanks water pumps mugayo wa magnificent nama ya greenfield chicken zwiḽiwa zwa q profids mishonga na zwiṅwe zwinzhi hu songo vha na tsaleli saizwi hu tshi ḓo vha na dzi draw dzine vha nga wina ndi NTK Chavalovedzi. Nwedzi wa Ṱhangule ndi ṅwedzi une nga u ra pembelela vharangaphanḓa mihanga na vhafumakadzi vha shelaho mulenzhe kha u ḓisa tshanduko tshitshavhani kha ri ṱuṱuwedzane u vha vhafumakadzi vha funaho u ḓibveledzisa nga u ḓishuma vhafumakadzi vha ḓisaho phambano tshitshavhani ri tikane sa vhafumakadzi ri eletshedzane uri ri kone u ḓisikela mishumo. Phalaphala FM ri na nnu misi yoṱhe ridigeda kha Phalaphala FM ri tama ho ṅwedzi wa vhafumakadzi wo no ṅwaha wa gidi 2023 u ṅwedzi une muthetshelesi wa Phalaphala FM nṋe na vhone ri nga si ku tou pfa fhedzi hu tshi khou ambiwa nga vhafumakadzi ri khou fanela u pfa ra takwa ra ita ngauri khe vha vhathu vha khwine vhane ra khou vha ḓisela vhone vhane vha vha uri vho no zwi sumbedzisa zwo ri nga ngoho zwa kuma zwi a konadzea zwino vha hanefho hune vha vha hone muthetshelesi wa Phalaphala FM nga maanḓesa ra na muṅwe muthu wa mufumakadzi na vho ri ha khou thetshelesa kha vha ṱavhanye vha mu vhidze vha songo ngo ri live na fhaḽa kha Facebook kana kha YouTube vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe nomboro ndi 086 0002503 kana vha shumisa www.phalaphalafm.co.za na musi ro ḓigeda na Vho Muditambi Ravele muthetshelesi wa Phalaphala FM ndi vhaṅwe vhafumakadzi vhane vho shuma zwavhuḓi nga maanḓa ri tshi khou lavhelesa nḓou tshumelo ya zwa mitambo ndi khou ṱoḓa ri rumele murahu hangei musi vha tshi kha ḓi aluwa u bva Nzhelele vhunzhi ha vhathu kha zwileludzi zwa vhudavhidzani upfhi Nzhelele a ḽi bigi mbodza vhaṅwe vha ri Nzhelele ndi hupfi Nzhelele maboḓeloni ngori vhathu vha hone ri vha dzula vha khou ḓiphina mara ri khou vhona khevha vha tshi khou sumbedza uri Nzhelele zwa kuma nahone wo bva vhathu vhane vha vha uri vha khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa ri khou amba murahu hangei musi vha tshi kha ḓi tou vhidzwa upfhi Ntambi vho aluwa nga nḓila ḓe so nṋe wa aluwa ngai actually ndo bebelwa na lady Soweto nga ṅwaha honoyo ha vha ho no ri ndi kha tshifhinga tsha musi vhathu vha tshi khou muviwa vha tshi khou pfi vhavenḓa kha vha ye vho dzula na vhavenḓa na matshangani vha dzula na matshangani ra muvela Tshiawelo ndi tshe muṱukuṱuku musi ndi tshi swika kha higher primary vhabebi vhanga vha vha khou muva vha tshi khou ya Venḓa ra muva navho ra dzula Nzhelele Nzhelele hu na vhathu vhanzhi vho no khou ita zwithu zwavhuḓi ndi khou ṱoḓa zwi vhona vhe ni tshi zwi ṅwala nafho kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ndi songo tou amba zwiḽa zwa mabeḓeloni fhedzi zwino u aluwa vhuhosini hone zwa zwi nga nḓila ḓe zwa zwi tshi konḓa ngauri vhuhosini hu na expectation khulwane nga maanḓa ndavhelelo khulwane ende ndi khou amba na zwino nango hezwi ri khou ḓinamela zwiṱepisi ri tshi gonya nṱha muhumbuloni hu dzula hu khou humbulwa pfhi by the way ndi bva ngafhi zwithu zwine nda ita zwone ndi funa u ṱhogomela family uri ndi khou bva muṱani ufhio zwino zwi a konḓa zwino u funa u balansa nga ngeno mishumo yau ya sports ine ya vha dzi activity nzhinzhi nga ngeno u khou funa u tsireledza tshiimo tsha family khamusi na
na ndavhelelo dzine vhathu vha vha nadzo hayani kha musi uri u tea u shuma kararu ngauri vha dzula vha tshi khou humbudza zwa uri habe ni songo wanga uri tshifani tsha fhano ni fanela u bvelela ndi uri u to nga ri u vha u khou tou kombetshedza ndi uri a hu na zwiṅwe zwithu ndi uri u khou tou fanela u tou bvelela ende kha musi hu vha na mutsiko hu vha u si na mutsiko hu vha u sa vhi na mutsiko nyana kha musi zwezwo musi u tshi khou ḓelwa uri a vha ndi tshi vhona nṋe vho nda ḓi dzhilelavho uvha tshi ḓivha hone kha mafhungo a hayani mara kha mafhungo a u tamba na mini na zwithu zwoṱhe hayi vhabebi vhanga vha vha sina na mathada avho ndi khou humbula ndi tshi kha ḓi thoma u tamba zwipotso miyanga vha tshi ṱo khou gungula vha tshi khou ri ei hoyu noni u ṱo a khou tamba vha vha songo vhuya vha zwi vhona zwa uri u tamba houḽani vhu nga ngitela mushumo namusi nṋe a hu na huṅwe fhethu he nda shuma hone nga nnḓa ha uri huṅwe na huṅwe ne nda shuma hone ndi vha ndi khou shuma nga zwithu zwa zwipotso ende ndo vhona zwa ano maḓuvha ri khou vhona zwipotso zwi khou dovha zwa fha na vhathu mishumo mihuluhulu lune I mean zwa zwino vhanyana vha khou ḓo wina vha khou ḓo wana $60 u tou move fhedzi kha the next level ndi tshelede nnzhi nga maanḓa eyo so spotso ndi uri u tamba zwipotso a si mitambo ndi mushumo kha ri ḓo lavhelesa lufuno lwa zwa mitambo ngori zwi tonga zwo simuwa u bva kale musi vha tshi kha ḓi vha muṱuku ende musi vhasidzana ri kha ḓi vha vhaṱuku ri dzula ri tshi khou sokou tou humbula uri nṋe ndi nyago vha ḽoyara nṋe ndi nyago vha dokotela mara vha sumbedza vha tshi nga vha vha tshi zwi ḓivha vha tshi kha ḓi vha muṱuku uri nṋe zwanga ndi mitambo so ndi tshi kha ḓi dzhena tshikolo hangeno tshiawelo ndi kha ḓi vha mambo ra tshi dzula tshi tamba badani vhana vha tshi tendelwa u tamba hu sina khakhathi dzine ra khou dzi vhona ano maḓuvha zwino hezwi ri tshi khou tamba ḽiṅwe ḓuvha ri tshikoloni ri khou funa u gidima thitshere mudededzi washu a ri kha ri nṋe a thi nga ḓo nyaga u gidima na vhasidzana nga nṱhani ha uri ri khou ya kule hune ra khou gidimela hone so vhasidzana kha vha sale ende hezwiḽa zwithu zwa ngita uri ndi ḓisedze ndi ri zwavhuḓi a ri na mudededzi wa mufumakadzi o no khou ri itisa zwipotso u bva zwezwo nda ḓivhudza zwa uri hayi nṋe ḽiṅwe ḓuvha ndi nyaga u vha mudededzi ndi nyaga u vha mudededzi ndi vhuye tshikoloni ndi ite uri vhana na vhone vha vhasidzana vha vhe na opportunity ya u tamba zwipotso nda tevhela mushumo yeneyo nda ita zwipotso hoṱhe nda ndi khou tamba hone mara nda fhedza ndi khou ḓivhudza zwa uri ndi funa ya collegeini ende collegeini ya yenene ya tshipfi Transvaal College of Education vha tshi ita physical education nda ita physical education and then ndi tshi fhedza nda kona u vhuyela zwikoloni nda funḓedza vhana na vhaṅwe u tamba sports vhupfhala vhu vhuleme mara zwa uri ho vha hu si na muthu wa mufumakadzi u vha tshi nga funza vhathu vha vhafumakadzi kana vhana vha vhasidzana uri vha ḓi wane vha tshi khou ḓidzhenisa kha zwa mitambo navho ndi vhufhe vhuṅwe ha vhuleme kha musi vha ḓo vhu vhona zwenezwo vha tshi khou aluwa zwe zwa vha ita uri vha ri hayi nga nnḓani ha uri a hu na mudededzi wa mufumakadzi hafhanoni na hezwi ndo zwi vhona uri ndi khaedu ndi ḓo ṱoḓa uri na nṋe ndi kone u vha mudededzi ngeno ndi kone u dzhenelela kha zwa mitambo uri kha musi ri kone u vulavho uri u songo tsha tou vha na u valea hafha ri tshi lavhelesa siani ḽa zwa mitambo ri tshi khou sedzesa nga maanḓesa vhafumakadzi so musi ndi tshi ya kha heyi organization ya tshi vhudziwa pfhi South African Netball Association ri tshi swika hone ra wana uri vhathu vho no khou u langa heyo organization ndi vhanna mara vhathu vho no khou tamba nga ngomu court ndi vhafumakadzi ra thoma u challenge heyo nyimo ri tshi ri hayi na riṋe vhafumakadzi ri a kona u leader zwino zwo ngita uri ndi nambe ndi kaṱudze u tamba hanga netball ndi tshi khou sedza uri ndi funa u yo thusa uri ndi administrate netball and ro kona u fhedza ro dzhia heiḽa organization sa vhafumakadzi lwe nga vho early 90s hezwinoni ri tshi khou ṱangana na makhuwa hu tshi vha na unity ro kona u ya ri i vhafumakadzi vho no khou leader netball ine ya khou tambiwa nga vhafumakadzi hayi ndi zwiḽa zwo pfhi vhone vho gidima uri nṋe ri kone u tshimbila ngori vha zwi ḓivha uri na nṋe ndi tamba netball ya fhano SABC mara vha dina uri vha ya ntsukumedza ndi tshi sukumedziwa ndi sokou dzula ndi khou vhaisala mulenzhe tshifhinga tshoṱhe mara ndi a i funa na nṋe netball vha tshi musukumedza ene a tambele kule navho mara a tambe zwavhuḓi zwa amba uri na vhaṅwe vhane tamba netball ngo i pfa hafho ngeletshedzo upfhi ri songo ṱutshela kule ri tambe mara ri tambele kule navho 2 minute ndi bva kha hora ya vhumalo kha ri sumbe ri fhire ngafha ri tshi vhuya ri ḓa vha ri khou dzhia na ṱhingo dzavho kha 086 002503
Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu ro ḓiimisela u vhashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GCA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412 365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Phalaphala FM rinanu misi yote. Ridigeda kha Phalaphala FM. nangona musi ro ḓigeda na Vho Muditambi Ravele mthitshisi wa Phalaphala FM kha vha vhusi tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhone vha tama u vhudzisa 086 0002503 kana vha shumisa Facebook vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe kana vha ya kha X vha ṱoḓa @Miss_DJ kana Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe ri live na hafhaḽa kha YouTube ri live na hafhaḽa kha Facebook. Vhone vha na diploma ya kha sports management na BTech kha business administration. Kha ri ḓo lavhelesa uri idzo qualification mbili dzine vha vha nadzo dzi khou shela mulenzhe hani kha vhuimo hoṱhe vhune vhone vha ḓiwana vha khaho. Kha vhuimo ne ra vha khaho zwa zwino ndi vhona nga physical education ile nda ḓo ita u thomani yo nthusa nga maanḓa ngori musi ni tshi ita physical education ni funa u ḓivha zwipotso zwoṱhe and then ndi zwone zwino khou ngita uri ndi kone u save kha whether ndi boxing ndi netball ndi cricket ndi tennis hoṱhe hafhanoni ndi vha ndi tshi khou ḓivha uri at least ndi na basic skills dza hetsho sports. Tsha vhuvhili havha mafhungo a sports management na yone yo nthusa nga maanḓa uri ndi kone u ḓivha ndi kone u vha na nḓivho nnzhi musi u tshi swika kha mafhungo a administrator sports. U ita BTech business administration sports ano maḓuvha ndi business ende ndi business khulwane nga maanḓa. So ngazwo ndo fhedza ndi khou humbula uri kha ime ndi songo focusa too much kha sports ndi dovhe ndi focus na kha business ya sports. Lwendo lwavho lwa pfunzo lu a ṱuṱuwedza nga maanḓa ri tshi khou lavhelesa vhafumakadzi nga tshino tshifhinga. Ndi khou amba uri mufumakadzi muṅwe nga ḓi sokou ḓivhudza uri hai nṋe ndo ḓi dzulela muḓini wanga ndi na hanevha vha hashu ndi ḓo ḓi tshila na hanevha vha hashu mara musi ri tshi khou pfa vha tshi khou ri ṱuṱuwedza nga u rali zwi ita uri na muṅwe muthu a takutshedze a ise phanḓa na tshikolo kana havha vhane vho pfha u nga ri tshikolo a tshi tuvhesa na mushumo vha zwi pfe zwo ri zwa vhukuma ndi tsha ndeme. Kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a masters ndo sokou pfa huṅwe na masters huṅwe fhethu hanefho o guma ngafhi. So masters ndi khou ita masters ya entrepreneurship mara ndo sedza mafhungo a uri u tshi sedza dzi professional players vha tamba vha tshi fhedza vha tshi fhedza u tamba u wana vha sina na peni vha sa ḓivhi na zwori vha ite mini. Hu no uri nga ngeno vha na zwikili zwine zwa entrepreneurs dza shumisa zwone vha ita no vha vhidza kha dzi company vha tshi ri idani ni motivate vhashumi vhashu mara vha kona u shumisa zwikili hezwo. Ndi research ine nda khou ita yone ndi khou funa u fhedza ṋaṅwaha arali nda balelwa u fhedza zwo bala. Hai vha ḓo fhedza ngo ḓaho vha balelwa u fhedza ṋaṅwaha vha ḓo fhedza ngo ḓaho. Mara ndi kha khou mbudza zwiṅwe zwithu khosi yanga vha tshi hana nga maanḓa vha tshi ri a hu na ṅwana wanga hafha muḓini ono ḓo ṱuwa a sina profession. So roṱhe vhana vha vhasidzana ro fhedza ri tshi khou bva muḓini ri na profession nangwe ha khakhea kana wa vha na ṅwana wa ḓi ri hai ene ndi a maliwa vha ḓo ri a ḓisa ṅwana ndi vhe hayani iwe hu vhuyelela tshikoloni yo dzhena tshikolo. And havho muthu ndi postman. Ndi postman. 086 vhone vha kona u vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo vha vhusa tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u vhusa nga nṱhani uri Vho Muditambi Ravele vha hone hafha vho ḓi lavheiwe nga maanḓesa vhathu vha vhafumakadzi tendani uri hei mbekanyamushumo i vhe yavho iwe ngauri ndi a zwi ḓo uri vha hone vhathu vha vhanna vhane vha ḓo vha hone mara ndi khou ṱoḓesa vhathu vha vhafumakadzi uri vha shele mulenzhe kha mbekanyamushumo. Kha ri ḓo lavhelesa vhuṅwe ha vhuimo vhune he vha tou thoma u vhudzula vha zwipfa zwo ri hafha zwino hovhu ndi hone vhuimo ha nṱha zwino hafha ndo dzula ndo swikelela iḽa miloro yanga yo ri vhafumakadzi a vha khou vhonala vha tshi khou ranga phanḓa vha ri vha tshi dzhena afho fhethu ndi ngafhi. ndo rubha u funza nda ya department ya sports and recreation ndi tshi swika departmentini actually
nga tshifhinga tsha musi vha kha ḓi ngitela interview u ṱuṱuwedza uri vha mphe mushumo nṋe ndo ri hai ndi vhona mafhungo a uri vhafumakadzi a vha participate kha sports so ndi khou humbula uri arali ni tshi ḓo ndzhia nṋe ndi ḓo ita change kha mafhungo a uri vhafumakadzi vha ite sports ra thoma foundation organization no khou pfi wasa ye tshi pfi Women in Sport South Africa tshifhinga itsho vho minister vho Steve Tshwete vho i funa nga maanḓa ye project ra fhedza ri khou empower vhafumakadzi throughout the country lwe ra vhuya ra swika kha world conference vha shumisa program yashu as example of good practice so ndi hone nda ri ndi tshi swika nda wana uri ndi khou tendela uri ndi ite zwine nda khou nyaga u ita fhedzi kha hoṱhe afho he vha u dzula vha vhona ungari tshanduko dze vhone vha tshi khou dzi ṱoḓa dzo tendiwa dzo tshimbila zwavhuḓi ngauri ndo ri ndi tshi lavhelesa lwendo lwavho nda zwi vhona zwori vhone vha tou ngari vha vha tshi khou thulwa fhethu hune zwithu zwavha zwo vhilingana nyana uri vha ḓe vha dzudzanye vha ri u swika khamusi vha ḓo ḓi fhedza miṅwaha mivhili nyana vha pfukela huṅwe phanḓa vha ya huṅwe vho hu no nga ho vhilingana vha sia zwithu zwo dzudzanyea zwavhuḓi so ndi tshi bva department ni ndo ṱuwa ndi khou ya u shuma technical Pretoria ndi ye ine ya vha Tshwane University namusi nahone ndi tshi ya hone ho vha mafhungo uri technical Pretoria yo vha yo ḓala makhuwa nga maanḓa vhane vha amba luambo lwa Afrikaans and hezwi ndi tshi ya point wa vho pfi ndi ḓo thusa uri transform heḽa organization so zwe ra kona u zwi ita nga tshetsho tshifhinga tsha musi ndi tsha henefho nda ri ndi tsha henefho havho pfi idani ni thuse kha netball yo ṱangana na ndi yo vha khou bva kha commission apfi ndi lead netball ni change netball and ndi vhone uri netball na ni run sa business nda ya kha netball mafhungo ane nda ra khou vhona namusi ya netball ndi a kona u amba vho uri hayi ndi mveledzo dzanga ende wo tea u ḓirwa khana vha zwi ḓivha tshiṅwe tshifhinga wa funa u takwa wa ḓirwa khana ngori hu fherela wa sa ambe iwe muṋe ahuna muthu ono ḓo ḓaḓa u ahuna muthu ono ḓo amba ende riṋe vhavenḓa ri na problem ya uri yo funa badi u ita zwithu mara ra ri hayi khezwo thi nga si tou ambesa nṋe ndi muvenḓa hayi manayi funa u bva tshifhinga ndi funa u amba nda ri bva kha netball ndi tshi kha ḓivha ndi tshi ri nda ya PSL ende na kha PSL ndi tshi swika ho vha hu nṋe mufumakadzi wa u thoma ane a vha kha top management ya PSL nahone nda swika nda ita dzi changes na musi ri khou amba PSL i na bugu ine ya pfi compliance manual ye nda tou i thoma u bva mathomoni by the time ndi tshi ṱuwa nda ya vha yone uri ndi bugu ine vha khou nakudzela uri zwino hezwi ri tshi vhona dzi thimu dza football dzo ambara uniform yo tamba ina ndi uri vhoṱhe vha tshi khou shumisa milayo yo no fana yo vha ye compliance manual ye nda ḓo i thoma u bva hanefho nda vha uri hai nṋe thi nyaga u shuma avho vhathu vashu nda foma foundation yo no khou pfi Women in Sport South Africa ine zwa zwino i khou empowera vhafumakadzi vhanzhi kha sports and no trainer dzi leadership kha vhafumakadzi vho no khou leader sports he nda ḓo ya hone vhuṅwe ndi hafha hezwi mbalula vha tshi vha minister vha tshi humbela uri hayi mani boxing ya zwithu zwa zwi khou tshimbila zwavhuḓi ri khou humbela uri u thome u ri thuse hafha kha boxing nahone ndo ya nda ita zwezwo nda mbo ḓi fhedza nda ṱuwa so tshine nda humbula tsho ndi zwa uri arali hu no uri u khou ita change u songo dzulesa ngauri u ḓo vhuya wa fhedza u khou ita mini u khou rembulusa na zwe wa ita phanḓa so ita change u move u ye phanḓa so nda mbo ḓi ṱuwa nda ya kha wheelchair tennis nahone ho vhona mathada a wheelchair tennis and then u bva hanefho nda vhidziwa zwino uri ndi ye kha cricket zwino ndi kha cricket South Africa zwa January February nda ndo fhiwa uri ndi vhe murangaphanḓa wa World Cup 2 under 19 na seniors dze ra dzi hosta zwavhuḓi and ro breaker record dzoṱhe dza ICC ndi international body ya cricket
ro breaker record dzoṱhe dzine vha vha nadzo zwa zwino na mulovha nda ndi khou vhudza upfhi ro wana na award ya u vha na event ya vhuḓi hafha South Africa. Ya ne hafha zwino a ri khou ḓo ita zwiḽa zwo ri vhavenḓa hafha zwino ara hu lufhalafhala ri khou funa u tou lu vhudzedza zwa vhukumakuma mara ndi khou pfa ndi khou takala nga maanḓa musi vha tshi khou amba mafhungo a uri musi na ita tshanduko ni songo dzulesa na ita tshanduko tani tshanduko ni pfuke ngauri ndo vhe nanga ni sa shandukisa na zwe ini na zwi shandukisa imi muṋe a zwi ngo leluwa mara uri u tou zwi tshila u nga zwi amba mara a zwi ngo leluwa uri zwi tshile vha zwi konisani. Ndi zwi kona ngauri ndi vha ndi khou sedza phanḓa ndi vha ndi khou ḓivhudza zwa uri nangwe ndi sa ḓivhi zwa uri ndi khou yafhi ndi ḓivhudza zwa uri Yehova ene muṋe wa ḓivha arali yena o ngitaho uri ndi vhe na ḽiṱo ḽa u sedza kha zwipotso u ḓo mvulela dzi nḓila huṅwe phanḓa. Hu na tshifhinga tshe nda vha ri ndi khou lwa na Saskoko u bva hanefho vhathu vho namba vha ri hai Muditambi zwo fhela nga career ya Saskoko abendi befhio? Saskoko ndi organization ine ya vha mme wa zwipotso zwoṱhe zwa South Africa. Okay. Zwo rare ro vhuya ra vha ra khakhathi nyana navho ya vha hoṱhe mabambirini na dzi radio na dzi television. Afio chaya. Hai vhathu vha ri hazo chaya so a zwo ngo chaya arali Yehova sa thuri zwo chaya. Nori arali wo sedza phanḓa sa zwe vha zwi ambisa zwino arali wo sedza phanḓa mutshitshisi wa Phalaphala FM zwoṱhe zwi a konadzea ndi tshifhinga tshavho zwino vhone kha vha vhudzise tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u tshi vhudzisa. Nomboro ndi 086 0002503 kana vha shumise Facebook ndi Phalaphala FM ri na misi yoṱhe kana vha yange kha X vha ṱoḓe Phalaphala FM ri na misi yoṱhe kana @msp_DJ Phalaphala Lokobela. Ai apo falo sina muthu ndi ḓo lavhelesa ngeno kha X ngauri ndi a ḓo zwi ri nga ngeno bezwi ya konḓa mutshitshisi wa Phalaphala u tshi sala u tshi humbula uri X u sala u tshi fhedza ndi uri zwi vha zwo no ṱuwa kana mumbulo mara ndi khou namba nda vhona Dibrenzo afha tshi ri sanga misi ndi Dibrenzo vhathembisani ndi mukondeni madekwana avhuḓi Miss Phina muyeni washu Vho Muditambi Ravele a ri mbusiwe nga kha muyeni washu Sara mabindu arali ndi tshi khou ṱoḓa u pfumbudziwa nga ha vhubindudzi mavothi yavho o vulea na nahone ndi itisa hani u vha swikelela. So vho ramabindu athi iti hezwo nṋe ndi trainer vhathu nga zwipotso ndi khou itela uri ngauri zwipotso ano maḓuvha ndi business ri vhe na nḓivho ya u rana hedzo business dza zwipotso. Arali hu no uri vha khou amba kha mafhungo a zwipotso then hai ndi nga vha thusa. Ndi khou vhona muṅwe wavho ndi Arnold Mabidi ha khou tou vhudza mbudzo uri yane Vho Muditambi ndi khou ḓi zwi humbula zwiḽa zwo iteaho kha Saskho a ri ish a fhedza nga uri ish zwi amba zwo ri yo tou vha tswuku vhukuma. Yo vha i tswuku avhari ndi tsire ngeno fhasi ndi lavhelese ndi khou vhona mulidzi vhathu vhanzhi vha khou tou sumbedza u vha lumelisa pa mara okay khoyu hai Dibrenzo ri khou bva u vhudzisa mbuso yavho zwone zwino hanefha mutshitshisi wa Phalaphala FM songo nga vha nga shumisa 086 0002503 kana vha shumise Facebook ndi Phalaphala FM ri na misi yoṱhe vha kone u vha tshipiḓa tshino mbekanyamushumo ndi khou ri vhafumakadzi nga maanḓesesa khe vha Vho Ravele vho dzula fhano vho ḓela u fhindula tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhone vha tama u tshi ḓivha vha songo ngori no ṅwedzi ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi zwine zwa amba uri ri khou funa u maanḓafhadza vhafumakadzi ende hei ndi iṅwe nḓila yo vha maanḓafhadza na vhone vha hanefho hune vha vha hone a vha khou vha tea no tou ṋamela vha ya gai vha vha thetshelesa ro vha ḓisela vhone. Phalaphala 086 0002503 ndi hedzo nomboro mutshitshisi wa Phalaphala FM uri vhona kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Ndi khou ḓo ḓivha uri zwenezwi vha tshi khou tshimbila kha vhuimo ho yaho ngo fhambana ngauri vhunzhi ha fhethu vha vha tshi khou tou swika vha vha vhone mufumakadzi a yeṱhe kana mufumakadzi wo thoma havha u sina nyana kha musi u sedzeliwa fhasi ngauri vhathu vha vhanna tshiṅwe tshifhinga ndi a vha ḓivha uri vhana u sedza sokou pfa vhavho ndi mufumakadzi kana hu ri u tshi dzuliwa hu tshi pfuna miṱangano sokou pfa vha mufumakadzi kha vha thome vho imela ngei havha u sina izwo. Zwo vha zwi hone vha tshi zwi ita u thomani ri kha ḓi tou vha vhaṱuku kha dzi position mara nṋe ndo ṱavhanya nda takuwa nda ri a thi ngo ḓa fhano u ita tie
and a thongo uiwe mudzulatshidulo haḓo chimule wo ita tii and a thongo ḓa fhano u ita dzi minutes nga hetsho tshifhinga na sathu vha mudzula tshiduloni ndari a thongo ḓo ita dzi minutes ngauri u tshi khou ṅwala dzi minutes u fhedza u khou concentrate kha u nyaga u pfhesesa uri vhathu vha khou ri mini a u koni u apply mind wau uri u kone u fhindula nda hana na zwezwo mara zwa zwino challenge dzine ravha nadzo dzivha dzo fhambanaho dzo fhambana kha level enoni ndi tshi dzhena kha cricket ho vha u nṋe mufumakadzi ndi ndoṱhe kha vhanna vha 14 okay nda vha vhudza vhaḽa vhanna nda ri ndi ḓo ni rasela u vhuya swika ni tshi ḓisa vhaṅwe vhafumakadzi and nda rasa zwa zwino hu ḓiswa vhafumakadzi vhavhili and ri kha ḓi ilwa iyo nndwa ya uri vhafumakadzi ri vhe vhanzhi so zwine nda nga vhudza vhafumakadzi vhanzhi ri tshi dzhena kha mishumo kana kha dzi position hedzinoni ri songo valela vhaṅwe vhafumakadzi nnḓa ngauri havhaḽa vhafumakadzi zwa zwino tshe vha dzhena hu na zwithu zwinzhi zwine nda ndi tshi nga zwi lwela zwa vhafumakadzi mara ri vho lwa ri vhanzhi ngauri mafhungo ndi ulwa a huna uri vha ḓo nifha hayi a huna uri vha ḓo nifha plate u bva tshetshiḽa tshifhinga tsha ṅwaha gidi ḓaṱahefuṱhanu rathi a zwi ngo ima a zwi ngo fhela i tou vha nndwa ya hone zwa zwino i vho vha khwine ngauri ni a kona u vhudzisa vhathu dzimbudziso uri vha fila hani hu sina vhafumakadzi hu sina diversity kha organization na mini na mini vhathu vha tshi ni fhindula wari a zwino riṋe ri khou balelwa u ita nga mini so a i tsha tou vha nndwani i vho tou vha mafhungo a uri ri amba nga hazwo ra sumbedza uri kha ri tshentshe ri tendele vhafumakadzi vha tshi joina kha dzi organization tshe ra joina kha cricket na kha management hu no appointa vhafumakadzi vhanzhi badi ende ndi vhona khaedu tshiṅwe tshifhinga nga maanḓesa kha riṋe sa vhathu vhafumakadzi tshiṅwe tshifhinga ri ṱoḓa upfhi ndi riṋe ri roṱhe rine ra vha hafha ndi nṋe mufumakadzi ndi ndoṱhe ngeno ri tshi tou vha na vhuṱanzi ho fhelelwa zwo uri u vha u woṱhe nazwo a si zwavhuḓi nga nṱhani uri u ḓi vha u khou tsikeledziwa mara ri vhararu ri vhanna ri vhaṱanu vha nga ri tani ro farana nga zwanḓa ene na uri funa u ita tshiṅwe strategy tshe nda ḓo tshi ita ndi mafhungo uri ndi identify vhathu vha vhanna hu na vhathu vha vhanna vha sina problem na vhafumakadzi nangwe vha ri thusa ende kha musi zwiṅwe zwithu zwe nda hangwa u amba ndi mafhungo uri nṋe kha career yanga yoṱhe boso dzanga vhe vhanna vhe vha tshi nsapota nga maanḓa vha tshi nthusa vha tshi ntsumbedza vha tshi nkaidza so u vha hone vhathu vha vhanna vhane vha si vhe na problem na u sapota vhafumakadzi na u nyaga u vhona vhafumakadzi vha tshi bvelela so ndi identify uri vha hone nafha kha organization ara vha hone ndi namba nda vha ita uri na nṋe havhaḽa vhathu vha vhe kha group yanga i vhe na nṋe group yanga ine nda amba nayo tsho tshifhinga thi ambi hu amba vhone vha tshi khou amba on behalf of vhafumakadzi ya wa zwi vhezwa uri hafho vhushaka vho wono vha nṱhesa nga maanḓa ri vha ri si tsha lavhelesa uri muthu ndi mufumakadzi kana muthu ndi munna na zwine nṋe ndi vhona ungari zwi funa u itiwa ngoralo ngori ndi ngani ri tshi nga ri dzula kha ṱafula ra vha ri tshi lavhelesa uri zwittu zwa ambiwa nga Vho Ravele ndi mufumakadzi Vho Ravele vho amba uri mini wa ri sisi kuti amba uri Vho Ravele vho amba uri hezwi Miss P o amba uri hezwi 086 002 ngori habe ri tshi amba riṋe u ḓo pfha tshipfi hayi havha vhafumakadzi vha zwino vha na vhuhali a ri na vhuhali ri khou tou amba ngori na riṋe vhafumakadzi ri khou funa u sedziwa ari fem tshirisi lokovela 086 002 086 ndi edzo nomboro mutshirisi wa Phalaphala FM uri vha kone u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ndi khou vhona muṅwe muledza wavhuḓi nga maanḓa vha zwi ḓivha hafhanoni ndi khou vhona kha Facebook hoyu muledza ndi une wa khou bva kha Precious Saleng Mudogwa ari Vho Ravele vho ri pfumbudzesa nga vhurangaphanḓa zwino ndi tshi khou amba Miss P ndi na NGO yanga ya sports ngavho vha ḓipfa hani musi vho dzhia mbeu vha i ṱavha vha tou vhona mutshelo khoyu khou aluwa u khou tou amba zwino ha khou tou ambeliwa ndi muthu ane a khou amba uri o no tshila navho vho mu thusa vha ḓipfa hani ndi a takala ngauri hezwi zwine zwoṱhe ra khou zwi ita ri khou zwi itela uri ri kone u vhona vhaṅwe vhafumakadzi vha tshi khou dzhia dzi position ende zwa zwino ndi tshi khou amba nga Women and Sport Foundation yo empowera vhafumakadzi vhanzhi nga maanḓa zwa zwino vhaṅwe vhavho vha kha position dzine dza vha dzi nga nṱha kha nṋe mara a thi vhi na jealousy uri wa yo no vha nṱha ndi a takala nda ri vha nṱha na vhonevho kha vhashumi vha wane vha vho tea uri vhaṅwe vhafumakadzi na vhone vha vha fha maanḓa
na vhone vho vha kona u vulela vhaṅwe vhafumakadzi dzi position. So mafhungo a vhafumakadzi I think u bva vhuṱukuni hanga yo vha i passion yanga. Vhana vha tshikolo ndi kha dzhena ndimani ho vha hu nṋe ndo no uri hezwi ri tshi khou bva trip na vhasidzana a vhidzwa nṋe nga matitshela apfhi Muditambi ni ḓo sedza vhana vha vhasidzana ndi ṅwana wa tshikolo na nṋe. Mara nda ndi tshi zwi ita ndi sa vhoni muhwalo ndi tshi khou zwi ita ndi khou vhona uri ndi khou ita uri vhaṅwe vhana vhanzhi vha tambe vho sports na riṋe vho ri wane vho position kha sports u fana na vhatukana. Na vhadededzi hu ḓo vha hu na zwe vha vho vhona ngauri vha nga sokou vhidza ṅwana muṅwe na muṅwe vha sokou ri ṱhogomelani vhaṅwe vhathu hu na zwe vha vho vhona navho. Na zwino vha vhona passion ngauri vha vho zwi vhona zwori hezwi hu tshi pfhi kha ho tambiwa bola ndi nṋe ndo no ḓo ya ofisini ndi tshi khou yo humbela bola na whistle. Ndi khou nyanga uri ndi tshila tshifhinga. Exactly. Mpho mapholisa ri ndo bva Tshidzini Mutshili ari nda khou tama u ḓivha uri arali vha nga humisela murahu kha grade ya u thoma vha nga ḓiwana afho hune vha vha hone na kana vha nga ita zwihulwane kha izwona. A fhedza ngori nda kha musi ndi nga ita zwihulwane ngauri zwa zwino ndi vho ḓivha uri hu na zwithu zwifhio zwine nda nga zwi ita. U bva tshifhinga tshoṱhe tshino nda ndi khou shuma ndi sa khou ḓivha zwori ndi khou yafhi mara zwa zwino I think ngauri ndi vho ḓivha uri hu na zwifhio na zwifhio zwine nda nga ita ndi nga davhula zwe nda ita. Fumitahe wa minete ndi vha kha vhuraye vhutahe mtshilisi wa Phalaphala FM kha vha ḓi sokou lingedza hanefhaḽa kha 086 3002503 kha ri sume ri fhire nga hafha musi ri tshi vhuya ḓo vha ri khou isa phanḓa no vha vhusa mbuso dze vhone vha dzi vhudzisa kha zwiludzi zwa vhudavhidzani arali vha tshi khou lingedza uri founela zwi tshi khou konḓa kha vha gidimele kha Facebook kana vha gidimele kha X vha sie mbuso yavho ro thoma ra fhira nga hafha. Vana bindu line vha ṱoḓa u ita khunguwedzo yalo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khunguwedzo na riṋe. Kha vha kwame vhahangwele mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana vha tou rumela email kha mulelu@sabc.co.za. ri a vha anela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Phalaphala FM ri na misi yoṱhe. Ridigeda kha Phalaphala FM. Zwine zwa vhora zwi ngo leluwa na luthihi mara ḓuvha na ḓuvha ri ḓivha ri khou khwinisa. Fumi malo wa minete ndi vha kha vhuraye vhutahe 086 3002503 kana vha shumisa Facebook ndi Phalaphala FM ri na misi yoṱhe. Nṋe ri khou tama u ḓivha edzi mbuso dzine vhone vha vha nadzo ndi khou lavhelesa fano ndi khou vhona mbuso dzine vhathu vha vha nadzo dzi nnzhi nga maanḓa. Fhedzi ndi khou lingedza nga zwiṱuku uri ndi kone u dzi vhea zwavhuḓi na nṋe musi ndi tshi sedza nga maṱo hafhanoni vha vhone nga nḓila uri musi vha tshi rumela mbuso dzavho vha ṅwale nga Tshivenḓa tsho ṱambaho uri zwithu zwi kone u leluwa nga maanḓa. Ndi na muledza fhano khou bva kha Pfunzo Bele ari ndo bva Mudzidzidzi ari Vho Ravele vha khou ita mini vhuponi havho ha mahayani u vhona uri vhafumakadzi na vhananyana vha kone u ḓiimisa vha vhe vho tsireledzeaho na uri vha bvelele. Zwine ra nga kona u ita kha dzi community ngori u nga si kone u ita zwithu hoṱhe hune wa vha hone. Ndi u identifya zwine nṋe nda zwi vhidza uri kha community iṅwe na iṅwe hu na champion. U vha fhe dzi resource uri zwithu zwine vha nga kona u zwi shumisa uri vha ite zwine vha khou tamba zwone. Ndo zwi lingedza nga maanḓa hezwo na zwino ndi tshi khou amba arali a hone ṅwana kana muthu ane a nga developer community a nga amba na nṋe uri kha ri thusane. Fhedziha zwe nda lingedza hone a zwi ngo shuma. Ro fhaṱa na dzi netball court ro ita mini na zwoṱhe hune ndi tshi khou influencer nga hune nda khou seva hone. Iṅwe netball court hafhaḽa Rabali ndo wana vhathu vha tshi khou ṱanzwela dzi goloi nṱha a dzi court. So I think ri funa u dzhena responsibility na riṋe uri hezwi vhaṅwe vhathu vha tshi ri ḓisela dzi resource ri ita mini ngadzo ende ri vha ṱuṱuwedze. A si uri khamusi ri funa u thoma nga u pfumbudziwa nga murahu musi izwo zwithu zwa ri ḓisiwa kha riṋe ngauri arali ra sa pfumbudziwa a ri nga ḓivhi vhuleme hazwo a ri nga ḓivhi na zwa uri vhathu vho pfukekanya kha mini uri zwi swike na u swika hafho hune zwa vha hone. Khamusi mara ro vha na miṱangano minzhi nga maanḓa before hezwo zwithu zwi tshi fhaṱiwa
ngazwo ndi tshi khou ri nyaga champion kha community muthu ane a ḓo ima a ri a nga ṱanzweli goloi hafhanoni. I mean ro dzula na vhathu vha makhanselara ra dzula na vhathu vha community hanefho ra amba navho ra tendelana nga murahu ha miṅwaha mivhili miraru u vho wana facility heiḽani si tsha shumiswa zwone. Ende a thi khou amba facility nthihi ndi khou amba facility nyana nnzhi nyana nga maanḓa mara huna project iṅwe ine zwa zwino ndi tou vha ndi nga si ambe zwa ngayo zwa zwino ngauri i tshi kha ḓi shumana nayo ine ra ḓo ita zwino nga iṅwe organisation ine ra seva khayo ngauri ndi seva kha dziṅwe dzi organisation nnzhi nga maanḓa dzine dza thusa dzi community. khamusi vha thome ngo ri pfumbudza vha ri vhudze na vhuleme vhune vhone vha vha tshi khou ṱangana naho uri hezwo zwi kone u swika kha riṋe ngori riṋe ri sa ḓivhi vhuleme ri tshi khou tou vhona u nga ri vho sokou vhea matsimbi avho hanefha ri sokou ri ndi matsimbi avho ndi ro sokou ḓa hanefho pfhi ri tambe bola kana mini mini zwine ndi vhona u nga ri zwi nga ri thusa nga maanḓa ngauri musi ri tshi khou amba na vhaswa vha sumbedza zwa uri riṋe ri khou ita zwoṱhe ri khou ḓinwela mahalwa ri khou ita zwoṱhe ngori a hu na zwiṅwe zwine ra nga vha ri khou ita zwone ra ri tshi lavhelesa ra zwi vhona zwori arali avha vhana ra nga vha ḓisela mitambo ra nga vhuisa zwithu zwa kale na mitambo ine vha nga ḓovha vha khou i tamba ndi zwone zwine zwa nga vha thusa uri ri bvise avha vhana zwiṱaraṱani ngauri ho no thoma u itiwa zwiṅwe zwithu hu khou daiwa zwithu zwiṅwe zwine zwa vha uri u tou amba ngoho ra sa ite hezwi zwithu ri ḓo mangala matshelo zwi ḓo dovha fholo zwa vha muhwalo kha riṋe ngauri zwi a fanela ra sa vhaisela zwone ḓo ḓi vhuya murahu kha riṋe 086 0002503 ndi hedzo nomboro mthetshelesi lokovhela ndi khou sokou tou ri ndi zame uri ndi pfe mara sumbedza ri tshi nga ri na thekniki hafha ri na thaidzo zwa thekniki fhedzi mthetshelesi wa Phalaphala FM arali zwi khou ri balela a vha tenderise phanḓa leno mbekanyamushumo vhone vha tshi khou shumisa Facebook vha khou shumisa na X vha sie mbuso yavho zwino kha vhathu vhoṱhe vhane vha khou tou ri ṱalela zwino kha vha ḓise mthetshelesi wa Phalaphala FM mbuso dzavho kha vha dzi ḓise zwino uri riṋe mthetshelesi wa Phalaphala FM ri kone u dzi vhala kha vha ndi lavhelese ngeno nga nṱhani ya uri hedzi mbuso dzavho dzi vha dzi nnzhi nga maanḓa lune tshiṅwe tshifhinga wa baleliwa ndi khou ri ndi tshi lavhelesa nda wana Dakalo Goodman ari hello Miss P a vhudzise mawe uri Vho Ravele uri vha ḓuye lini kha vhafana vha i thusa u bveledza miloro sa zwe vha thusa kha netball kha vhafana ndi khou zwo ndi ḓo yani musidzana we nda mu mentora ndi ene ane a vha CEO ṋamusi kha SAF na zwino ndi kha ḓi mu support so I think zwine zwa vha hone ndi mafhungo uri huṅwe fhethu kha ri supporte ri songo toya ra yo shuma mara kha ri wane uri mishumo yashu i bvelela i tshi khou itwa nga vhaṅwe vhathu ndi zwiḽa zwa passion zwino a thi khou ṱoḓa u dzhena ngori vha mbone uri ndo ita mini muhumbulo muhulwane ndi uri vhone vha kone u vhona heiḽani thimu kana zwenezwo zwine vha khou shuma khazwo zwi tshi khou bvelela ndi khou vhona khoyu ndi mpho mapholisa ro no amba naye mubveledzi hoyu ro no amba naye mthetshelesi wa Phalaphala FM kha vha ḓi hafhanoni kha Facebook vha shumise Phalaphala FM ri na misi yoṱhe Livhuwani Ramaṱhavha uri Livhu a ri nda vha na vhushaka na vhafumakadzi vha muhaga vho Hulisani Ravele ndi muḓulu wanga okay ndi na khaladzi yanga muṅwe muleza khoyu ndi wa khou bva kha the real Zonaka Ravele a ri ndi bva ha Mashau Ḓoli a ri na misi yoṱhe Miss P a ri na mme muhulu wanga Vho Ravele nṋe ndi khou khoḓa mushumo hoyu mungafha hune vha itela vhaswa na vhathu vhahulwane vha ri a ri ngoho ndi ḓihudza nga maanḓa ngavho ndo livhuwa uri ndi wa havho uri vha mme muhulu wawo vhathu vha Ravele ri family khulwane nga maanḓa hai namusi ni wa Ravele na ḓi sokou ri ndi vhaya ni songo vhilela zwo luga kha ri ḓo lavhelesa tshiimiswa foundation ya NGO uri muhumbulo muhulwane wo vha u mini nahone vha khou vhona zwipikwa zwone vha khou kona u zwi bveledzisa na muhumbulo muhulwane wo vha wo mafhungo uri ri vhe na organisation ine ri ḓo tshentsha dzi policy fhano South Africa dzine dza ita uri vhathu vha vhafumakadzi vha si kone u tamba zwipotso ende ro zwi ita hezwo zwithu tsho thoma u vha mafhungo uri vhafumakadzi vha songo tendelwa u boxa na u ita wrestling fhano South Africa ra ya ra challenge act heyo phalamendeni nga 2001 act heiḽani ya tshentshiwa vhafumakadzi vha vho tendelwa u ita boxing
ende a thi ngo zwi ita nga nṱhani uri nṋe ndi kha go box kana ndi to i funesa boxing mara vho mafhungo uri ri songo vha na milayo kha phalamennde ine ra vha na constitution ine ya vha na bill of rights nga ngeno ha vha na muṅwe mulayo u tshi khou no ri khou clashana u bva hanefho ra dovha ra ya kha department ra sedza polisi dzavho dzoṱhe zwa zwino zwi khou amba polisi dzi clean dzi khou tendela vhafumakadzi vha tambe zwipotso ra ya kha heyi ine nda ndi khou ri ndi SASCOC ine ya vha mme wa zwipotso zwoṱhe fhano South Africa ra phusha uri hu vhe na 50-50 representation ya vhafumakadzi SASCOC vha approve polisi eyo zwa zwino ndi khou amba vhone vhaṋe nga vhone vhaṋe vho ya vha appointa 60% ya vhafumakadzi kha board ya SASCOC ende ri tshi khou amba zwa zwino SASCOC zwithu zwi khou tshimbila zwavhuḓi a hu tshena na mafhungo a masheleni o no khou ngalangala na mini na zwoṱhe na CEO ndi mufumakadzi ra dovha ra vhuye ra ra kha department ya sports ra ri nyaga policy ya sports ya women and sport policy eyo vha khou i finalize zwa zwino so organization eno ni ita advocacy ya dovha ya rana dzi program dza mentorship nga zwi ndi tshi khou amba uri hu na vhana vhane nda khou vha mentora ya dovha habi yafu ya trainer vhafumakadzi on leadership zwa zwino ri khou amba August ṅwedzi u tshi fhela ri ḓo vha ri khou traina iṅwe group ya vhafumakadzi vhane hu no ri khou vhona ndi iṅwe level ino ṱoḓa after riṋe kha leadership na mone ri ḓo vha ri khou traina nga leadership ende ri dzhia vhafumakadzi vhoṱhe be vha kha leadership kale vha ḓa vha amba nga experience yavho ngori leadership ri nga si ṱo ri khou nakudzela kha textbook yo ṅwaliwa no ṅwaha mara that's it so havha vhafumakadzi vha ḓa vha dzula fhaḽa vho ria vha ḓa vho friend vha ḓa vha amba nga experience yavho uri havha vhathu vha no khou ḓa kha level dzino na vhone vha ḓivhe zwori zwithu a zwi easy mara a hu na uri u ḓo wana position hu sina khakhathi but around eyo khakhathi hu na progress and focus on progress ya malo minedzo ndi baka uri vha kha ri fhire ngafha muṅwe na muṅwe una nganea ha ashu paul ri a pfesesa ṱhoḓea yavho vhane ra vha shumela ro fhedza miṅwaha ya ḓana na fumi ri yone ri tshe fano na ṋamusi u vha shumela Para FM Royal Heritage Festival vaimbi vavokheva Leonard Karikoka Chakata, Mark Ngwazi, Mr. Bao, Young Stana, Musa Kiss, Buke, Murumba Beach, Nadia Nakai, Leja Samanyalo DJ Kari, Big Zulu, Naked DJ, Mashudu, Basta 929, Makadzi, Meji, Soul, Machikos, DJ Sedi, Syria the Community, Guspa Banana, Lady Ama, Dumantando, Mzizi Shembe, Lula Cafe, Papa Rulan. Unena ya zini na tere. Bisupane man. I think it's said. Khanyaho, Manuela, Ropuwa Netwazi, Razi K, Fistos Valley, Colbert Mukwebo. Benny Mayengane, Sosu, Kanakana Cook, Fizz Maps, Winda DJ, Miss P, Cairo, Rootkit Fender, Dr. G, Nipro, Jazz K Tutu, Jones, Fazi, Namwimbi Wachizume, Rito Tangana Royal Gardens. Zoite. Para FM, Rinan Misiyote.
wapfa u tshi to livhuwa na nga vhathetshelesi hu tshi khou pfi ri khou livhuwa mishumo ine vha khou ita ri khou vha vhona ri nga ḓivha ri sa ḓi ri tshi vha vhudza uri hai vha khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa mara kha vha zwi ḓivha uri khou vha vhona ndi mune zwone vha khou bva kha Arnold Mabidi a ri pandani ri khou livhuwa kushumele kwa muyeni waṋu ri nanu misi yoṱhe na ri sa vhathetshelesi ri khou vha vhona Vho Muditambi Ravele fhedza nga uri nda hu na vhafumakadzi vhane vha vhori vha ya ṱangana khaedu dzo yaho nga u fhambana vhane vha khou ṱoḓa u swika hafho hune vhone vha hone ra lavhelesa nḓowetshumo ya zwa mitambo ndi nḓowetshumo ine ya vha uri yo ḓalesa vhathu vha vhanna vhaṅwe vha ṱangana khaedu vha nyama vha zwi kona hani uri vhone na musi vha vhe vha tshi kha ḓi gonya vha tshi kha ḓi ya kha tshiṱepe tshi tevhelaho ngori ndi khou tenda u pfha uri khaedu dzo vha dzi nnzhi nga maanḓa dzo vha hone mara a vho ngo tenda u nyama khaedu dzo vha nnzhi nga maanḓa mara fhedzi zwine nda vhudza vhathu vhanzhi ndi mafhungo uri focusani kha zwine na khou ṱoḓa zwone ende hedzi khaedu kha dzi vhe khaedu mara dzi songo vha focus yaṋu ini focusani kha zwine na khou nyaga zwone ende zwiṅwe zwithu zwine nda wana vhafumakadzi vhanzhi vha sa zwi ite ano maḓuvha zwa zwino khou funza vhafumakadzi vhanzhi uri vha ite a ri vhale ndi tshi dzhena kha organization kha ndi ṱoḓe policy dzoṱhe ndi dzi ḓivhe u itela uri hezwi ndo dzula muṱanganoni ndi songo ṱwa ndi khou gungula ngauri a vha mphi chance tsha u amba kha vha ri vha tshi mpha chance tsha u amba nṋe ndi vhe ndi khou referela kha police ndi khou referela kha mini kha milayo ya organization ndi khou fha mini ndi khou fha direction vha fhedza vha tshi khou ṱhonifha mara fhedzi ya through heyi organization ine ra vha nayo nga zwo ro foma forum ine ra ita mentorship so havha vhafumakadzi vha no khou tevhela kha vho riṋe vha zwi ḓivha zwa uri arali hu no ri vha na thaidzo vha a kona u doba founu vha amba na muṅwe washu vha humbela uri ndi khou humbela u thusiwa tshiṅwe tshifhinga ri vha ri khou thusa vhathu nga murahu nga ngeno vhathu vha sa ḓivhi zwa uri houḽa muthu o imaho hafhaḽani u khou ima nga nṱhani uri hu na vhathu nga murahu hawe i riṋe ri ri nga murahu hawe zwine ndi zwavhuḓi nga maanḓa ndi hafho hune passion ya vha i tshi khou tou sumbedzea nga vhuḓalo uri a ri khou ṱoḓa u vhonala riṋe phanḓa tenda ra thusa hu yone vha nga phanḓa vha tshi tou lavhelesa sa musi ndo amba uri no ṅwedzi ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi khulelelwa vhafumakadzi vhaṅwe a gidi ḓaṱahefuṱhanurathi vhafumakadzi mo tonga vho Charlotte Maxeke Helen Joseph na vhaṅwe vhanzhi vha vhona u nga ri kana vha nga ri vhafumakadzi vha zwino vho vhofholowa na hone arali vha tshi khou ri kana hai hu ḓo tea thoma ha itea mini uri vha kone uri yano zwino ndi nga ri zwino sa vhafumakadzi ro ḓigeḓa zwifhinga zwi a fhambana havhaḽa vhafumakadzi vho lwa nga itshiḽa tshifhinga riṋe zwa zwino ri khou lwela zwithu zwo fhambanaho ende a thi kholi zwo ri ndwa hedzi dzi ḓo fhelani ndi mafhungo a uri ri funa u shandukisa nga mukhwa une ra adrese hedzo dzi challenge arali hu na dzi challenge na uri vhafumakadzi vha funa u ḓiimisa nga vhone vhaṋe ende hezwo ri tshi ḓiimisa ri songo ḓi ita dzi victim ngauri hu na hezwiḽa zwithu zwine wa wana vhathu vhafumakadzi a tshi khou ri ya ni khou zwi ita nga nṱhani uri nṋe ndi mufumakadzi nṱhani uri a sedze kha mini kha issue and a responde khayo nga dzi facts so ndwa dzi nga si fhele mafhungo ndi uri ri dzi lwa ndi vhona unga ri na fhungo iḽo uri musi sa vhafumakadzi vha tshi ḓiwana kha musi vha tshi khou dzhena kha zwiimiswa zwo yaho nga u fhambana kha vha vhale vha ḓivhe dzi phoḽisi u itela uri hezwi vha tshi amba sa ḓo pfi ro ni vhudza vha muthu vha khou ṱoḓani avha vha mufumakadzi hafha noni dzi ṱafulani khonde ngo rali zwi sa ambi zwo uri nṋe a ri ngo fanela u ngo dzula hafho dzi ṱafulani hedzo ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi ndi ufhio muledzi one vha nga u siya na vhafumakadzi vhoṱhe vhane vha khou thetshelesa u ya kha dzi nḓowetshumo dzoṱhe dzo yaho nga u fhambana na havha vhane vha kha ḓi tou vha vhaṱuku vhane vha khou edza u fana na vhone tshithu tshihulwane ndi mafhungo a uri roṱhe ri na mpho dzo fhambanaho ndi mafhungo o dzula na ḓi sedza uri ndi zwithu zwifhio zwine nda ri ndi tshi zwi ita nda zwi ita ndi si na ndeme hezwi zwoṱhe zwine nda khou zwi ita kha zwipotso a si mafhungo ori ndi vha ndi khou lwa hoṱhe ndi khou nakudzea ndi mafhungo ori a huna na ndeme nango hezwi vhathu vha tshi khou ri zwi khou konḓa badi Muditambi u khakhathini nṋe muṋe ndi vhona ndi si khakhathini ngauri hezwiḽa zwithu zwoṱhe ndi zwithu zwine nda nga kona u zwi ita na kha khakhathi heyo hu na khakhathi ndi a kona u bvisa kha khakhathi heyo nda ḓi fhedza ndi khou continue na zwine nda khou ita zwone so usually ndi vhudza vhathu ndi tshi khou ri sedzani zwine na kona u ita ini muṋe ni songo ri ni tshi vhona muṅwe muthu a tshi khou ita tshiṅwe tshithu nda vho nyago u ita hetshiḽa tshine muthu a khou ita ngauri a ni nga ḓo tshi ita nga nḓila yone focusani
and arali ni tshi khou focus zwithu zwoṱhe zwi a konadzea. Vho Ravele ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tsha u vho tou ḓa ro si uri ḓuvha ḽavho ḽa ṋamusi ḽa ḽo ima nga nḓila ḓe ha vhona mishumo minzhi nga maanḓa mara hayi ri ḓo swika ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndo livhuwa thetshelesi wa phalaphala FM khezwo mathina mbekanyamushumo yashu ya ridigeda i tshimbila ngo to rali ṋamusi nga ḽavhuraru ndi ṅwedzi wa ṱhangule ndi ṅwedzi une ra khou pembelela vhafumakadzi ri tshi edza vhaḽa vhafumakadzi vhaṅwe wa gidiḓaṱahe 1956 tshivenḓa tshilele tshi marayi ri hanefhaḽa mthetshelesi wa phalaphala FM ri khou vha edza ngo u vha ḓisela vhafumakadzi vho yaho nga u fhambana kha nḓowetshumo dzo yaho nga u fhambana vhane vha ḓo vha tshi khou ri eletshedza. Zwino vhone vha songo tenda u pfhukiwa nga inoni mbekanyamushumo vha songo vha tenda na luthihi ngauri zwi hone zwinzhi zwine vhone vha ḓo zwi doba zwi hone zwinzhi zwine vhone vha ḓo zwi guda nga kha ino mbekanyamushumo. Musi nṋe ndi tshi takuwa hafha ri khou mafhungoni a awara ya vhuṱahe u bva kha Miss P na Mviledzi Jones, Mr Lava ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vho nango vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Zwino ri khou mafhungoni kha vhe madekwana vhuḓi